Hello muntina namite hozo si limna kahinni kinun chule tu ni khul hapul ni simko sangni le somni langa din jong kuki time sa kun tu su chum ho anangai ki taw hiti kuki zo councilin ama sapena dia ahung lungding mei ni sim som la thum sangni le somni langa jinglam den som la khat le rich auditorium molhum rang kailam ka muna governing council anaiding tol hanin meeting a zauding hole meeting ding chungchang phun do na ahin neun aseina wachun hechi meeting a hi kokizo council sunga constituent tribe zo sile frontier organization zo sin kilai khom na thaleng asol su ke diwin het sa na jong ahin neun hi tu sun aseina achun inpui council organization ahilo le union headquarter akun cabinet zosi ahilo le office bearer zosi zawsu kaiding district zosia frontier organization tichu itlf go to itech chule htc hon kiloi khomna akun delegate adia mi thumchi constituent tribe headquarter akun student le women president le secretary chule constituent tribe philanthropic organization headquarter akun president le secretary ho hichi meeting a ahin sol divin tu su chun asein chule hichi meeting a hi business session jong umding hichi phana hi guiding principle ho velvet na umding present political development reaffirmation of political demand cabinet expansion de appointment chule vice chairman tha thumti chu administration external organization zong umding hi dan chief coordinator ahilo le moderator pusi he sejang khongsai suikai na thu su chun asei nahi koki student organization sade hilsa kun thu su kimun asei na chun KSO sade hilsin gamsunga education system ki tubding agyal kho na bana tu tua kangpopi district sunga government college umsun modbung mona presidency college a mihil oza ahiding bonga ke koilozin college a student hon hasa na sata anatun hitol hon chun teaching faculty mi somni legi langkiwa na chunga government hinga nge na anakinei jingin hizong le government in donsen anni pun heji chun KSO sade hilsin nisom sung government hinga ultimatum anapin chule kangui DC jong akimu piwa nge na neu ahin bui pi dia assure anapi danin jong thu su chun asein hinla iti hama government in simlai ki loi khom na ho nge na bonga nisom sunga ahin su bulhi lowle simlai ho interesa economic blockade abol diwa hi dan jong thu su chun asein chule hijia thilsi khale government mo ake puding a hi tin jong thu su ki mu chun asein hi US President Donald Trump in India le Pakistan ki ka chamna dia se chule aki chamthon le ki thu pi na pi ding tia se India in Pahalgam terror attack le thu na Pakistan occupied Kashmir POK munko zena military strike anabol to kilonin US President Donald Trump in New Delhi le Islamabad ka ki buina anga adingin anaseita na hi Trump in hi chi South Asia gam kinai te ni ki ka thilsu hoilo ta tin anasein ama din mun to kilhona aseina chun gamte ni hi hoita ka het a hilhonin khatle khat kile thu a hilhonin tu din muna hi anga hon angai na hi tin White House muna anaseina hi chule Trump in jong hi chigamte ni ki ka galum hi anga hon dinga le kithu pina pe dingin asein anga alhon na ding din muna keima ta in pan kala dinga hi tin anasei be na hi India in Pakistan April ni sim som ni lani terrorist attack na milham som ni lagup jenin thina anatu to kilhona hichigamte ni ki ka galhung ahidan muthei ahin haptani zen India le Pakistan ki ka galum chan hi zong le ki khamga na alangcha ananei hlonta na hi Trami hi chithil su hi jacharum ta hi anati chule galhung ding hi over office ka wale na ka het a hetan amani ki ka buine hi tu nai cha hi pun phat chot pia pat a heta na hi aga na thei pena age chaiding ikinemu vi tin Trump sun asei be na hi
Kuki in pin RSS togun chalo Manipur daudal na thusu bol. Rashtrahit Sarvopari Sangathan RSS le akisam kaipi Hindu organization som ngalangin chalo Manipur ti minpana Kuki zo cha te che na thinglangama kizo na neya displace mail ho ache nawina nungchen sa ding togun anayu Kuki in pin deilo na thu apongo vinahi hitabong togun hi chamna lang sap mala Manipur ki boina ahin khosit sa che ding chule gale turzong hung khosit che zo ding a hi tin kim tu su chun asai na hi haulabi min pana kizo na nei ding kiti hi chi na lut pun thilgim nei ta zo so ding a hi chi hi chamna lang sam le rehabilitation kho sa ja ki bol ki go hi pun Kuki zo te chen nagam du cha ji tha chi mi ding le tole tham ho la pi ding lungtup ne za ki bol ding to go na hin hitabong hi bol sa lo hitabong hi bol sa lo pha hi tin kimin government hi nga het sa ovina hi Kuki in pi bung pi bloga kun langmi te hi nga ki thu pi na ding to ki se ya het sa na thu phun ki mun asai na chun achi sa me ni sim segi sang ni le som ni langa chun langsung civil society organization zo si le haubung lam kai zo si akitu khomin gampar le haijang wang khote ni chunga ei ho hangin jong ki thu pina banja an hang dingin thanom ta le kilung tu ten kinup tu na anakini zina hi hichia ding hin haubung zo sin mei thai nu sum tu share tu khom dingin ki phatsa na hin mei ni sim som le li sang ni le som ni langa masanga haubung lam kai hon pa sei gin kip gen member BSCF le pa jang gin khongsai VP admin KSO bungpi hinga ine tha lu te diwin tipna ahung kini zina hi chule hangmi pi te in jong midang te in e ho ha sat laya ine ki thu pi na ho chunga ile na theu phat ki lem hi ichen khom su ke thei na diwa KSO bungpi te makai na mei nisim som lakhat sang ni le som ni langa Sunday jinglam ni den som lakhat le nei tu khom na akhuwa ahin hang sab diu a hi zin langmi pi te zo sin jong changwala izo kham khamu inaki gen diu win het sa na le tip na ahung kini zin hi langsumi pi te le hobung hon itu khom zo siu hi mei ni sim som lagup sang ni le som ni langa le langsumi pi te le hobung mi te zo si thal henga CSOCC KIBB KSOB KWUB le BSCF anakal songding pay do na kinading a hitin Information and Publicity Department Kuki in pi bungpi bloga kun gam kay sunga langmi te ho hinga kithu pina dia het sa thupun chun asai na hi All India Muslim Personal Law Board Office Beryl Hon online meeting an nezo vakun tupun ahin bol naw kimun asai na chun India le Pakistan ki ka ke boina ahung kho sit che to kilanin chuchi kiloi khom nan jong achi sa April ni simsom ni lania terror attack chu demna sang ta aneyon hitabong phan ha sa sunga hi gam sung le agam mi ho ven bit a hi na dia mizo si adia political parties armed force le government le adang dang ho zo si ki thu khoma ki mai tu pi din timna aneyo na hi hitol hon chun kho hep halo civil mi chunga khansi na le chonwar na nei terrorist ho chu demna aneyon hitabong terrorism na to Islamic thuhila azawlu dan seyon hitabong gal hin chamna le solution ahin pulu loading a hi hiji sai lang tu tenin chamna om theina dia ke ho khom na chila pilhon hantin tu phun chun ata languna hi Operation Sindoor to kisaya or party meeting anom chule Defense Minister in Thingnoi Zawal akithat tai tia phungdo India Defense Minister Rajnath Singh in Janichana Operation Sindoor noya Thingnoi Zakhatwal akikabdi taitin Jani or party meeting achun anasezinahi Indian Armed Force Hon Operation Sindoor noya Pakistan le Pakistan occupied Kashmir POK muna airstrike mangcha Thingnoi ho pansa namun ho anakabo hi hichi military operation ahin
Ting noi hok munpi ko zen anabulu win. Hichibulu na to hi India in aso sang ding ki deilo ahin. Hizong le Pakistan in ahin le thu ngay le. Ki le thu peile ding a hitin. Defense Minister Rajnath Singh in assizin a hi. Tu chan hin ting noi zawal akithatan. Hin la azat sa tu chan hin wang information om naipun. Athizan hi ki simjing lai. Athizan hi ki simjing lai a hitin Defense Minister chun. Or party meeting na chun assizin a hi. Thilho aso sang beding akidei pun ahin la Pakistan in ahin le thu ngay le kinung chon lo ding a hi tin jong Lucknow MP Rajnath Singh chun assizin a hi Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju in tuazong hi Operation Sindur chi hajing na lai ahin thilum dan le tu din munjia technical briefing hoita ki bolthei nai lo a hi dan anasizin a hi tua operation hi achil hajing lai operation a hin hijia technical briefing ke bol theilo hi tin Rijiju in political party lam kai chum ho an het sai na hi hi akisukha athiza to keseya achisa Wednesday nia pat operation umzawa government in confirmation abol na masapen a hinalize na hi ho kala reutel le local Pakistani THUSOH hon Lahore le Pakistan khupi chum ho thum Lahore le Pakistan khupi chum ho thom gin nasata kizdanin thulur anabolovin hinla hichiho to kise Pakistani authority hon common imacha apinai povina hi India government in Operation Sindu achilha apizova janya chu hijito kiseya ur political party meeting anu mahin hichia chun Congress party zawnin opposition lamkai hon government to atosot naule adin pinaw anaphong do wina hi Milung lin le ki khanadi ta tai ti het na hi aji chu nu Pakistan agam gama kinung lew a hetai chule ei ho banga mi lifeline su se ding ki chalo mi sei se ding jong ki chalo ei hon email ma tel highway le tui new khat cha isu sit ngam lo awan leng manu be kalsa na dinga jan se a ticket ga che ngap cha jong ki lo hi Pakistan gam sunga bom aga sep laun India mi PCC phachom jing media le YouTuber ho koima ki thalop ta lim ga ka ba sipe hon mancha ho the thang koima lo media CC yong ki thu tu ta lungthim ki chim ta phun do ding le phun do lo ding avet chiluwa India min si theina ding CC asial mango ei ho bonga amuna duty ho ga kula suboya survivor kiti koima lo hi Pahargam attack zawapat koimi koisa hile India gam sungapat Pakistan support na thu sei chu mi pile government in anabol cha pe jing wa hi ahin la ei ho wang galmin iki khan na diu sim hi jong le ei ho ka ki khan na ding galmi thangphong ta support jong ki wat kit lo hin la ima ki kilo de lo ahin alhasam khatin ipiham khat ahin sei hil le lamkai achunga thu sei ding le khutla ding agi ding kiwa anaki gol thei ki hi India in intelligent Pakistan sunga hoita ania akho dung zuya Pakistan sunga gabulu ngam ei ho chu gal kho lai ta jong galmi to agu aki howa thu pejing jong an danin aki sei ki India in kidona om khale ki ven na dinga drill agam pumpia aneyu ei ho jong I kho hung ki bulu le hoi langa ikisel do diu ham ti jing jong ki gu na tu chana ki nei lo lai ga ki sei bele MNF movement chun Mizo National Volunteer Atiwin khusung zo sia gul hang si si chu nilha asile khusung grawa thinke to training abol jiwi ei ho hin gal inei wangwa gal nei chan ki tholo him a hi a chaina ega ha be no mu chu a hi le Central government in kathil ngeu nei pi lo diule India in Pakistan abol na banga ke hon jong ki khan ka hi ta jiun ka bol thei chan ka bol diwa hitai lamlin kha tuilam kha lai gui su tan ti ho jong hi step masapena kilading a hi tin thuga na khat hangsan ta in hongki khang do theile mi pi hi atha bia idin munoto kitwa reviver na sata hung thei di ham ti hi ngai da na hi Saikul Assembly Constituency MLA
pi kim neo hang sing le inside Northeast NGO ki thukhom na skill training ana chil ha chu graduation ceremony ana chil ha ta na hi cycle MLA pi kim neo hang sing in jani chun inside Northeast NGO to ki thuin gam sunga khang tha ho til kho na ding in jani chun computer set git le tailoring machine som an hom do ina hi jania hop do na kin chu cycle gam sunga khang tha hon inside Northeast gu na noiza skill training an bolu graduation ceremony anei na wa hi training chu inside Northeast NGO in manbeza khang tha ho hinga ki chu na anapi a hin jani chu graduation ceremony aneu to kilhanin training chai ho hinga certificate zong an hop do piu vina hi hichikin zo nilha lang chun MLA pi kim neo hang singin khulmul khuwa drugs rehabilitation center zong anavilin gamsunga khamna thija zo sa kingol sa ho vet kol na ding hin sim do restoral home rehab center hin boldo ho pacha na thu zong anaphong do ina hi Manipur Governor Ajay Bala in Jani Chun Raj Bhavan Conference Hall Muna Sangni le Somni Ranga Shiroi Lily Festival Phatecha Boina Umlowa Kingun Achil Hading to Kisein Government Langa Kun Top Officer le Kinguna Organizing Committee Hon Ke Holim Khom na le Sei Khom na Sum Tichu Budget Security Measure Transport Crowd Sule Management Thu Ho Sei Khom na Aneu na hi Tu Son Asei Be na Achun Atil chun Shiroi Lily Festival hi thu pi be lovin anaki mangjong le tunwang state sunga culture le tourism lang to kiseya major event khat in aum tan chule hi chi hin visitor foreign akun ho lungthim jong nasata thanum na anapi hi ta dan jong thu su chun asei na hi tu laita pa ki hani laita ahi to kilhonin Meghalaya pakine hilzin migumin thina anato nahi Meghalaya gamsunga pani hil kesa sangthe nahi April hasunga kun tu ni chanin Izantia Hill district sunga pani hilzia kesom langa report omtan hichila chun migumin thina atu vinahi District Medical and Health Officer tusuin aseina chun pa akine langpi ho khu ahi sa jiwa anane khawahi ati Pa pha sung hi April ha akun October ha sung hi alhang pi na hi chule to poison pa hi itia ki hun wanga agu beilo a hi dan jong thulut chun asijina hi hijipa ne hilja symptom cho cho a hi le oina lo su e kho hi alhang pi in ke sangjem ho chu dang cha jing ulsa hau lungwai thin langjong atong khai na hi chule thina chan ge jong alu the na hi Health Department hon nasata in campaign achil ha piovin mabana pane hilzia thina omlo na dingin pan nasata in allow vinahi hiji chun mundina namite hozo season pa season a hijin ikichi theiwa ikiven diu hi deisa nazala phondo na ihni hi tuni khuwa dinga thusu la khom chum ho phondo na ihni theu hi chen chu hitanti